Nekesngi sotering ke JRC wa ke MPUF the live file ki da ke appeal ha first appellate officer nei baha u BDO yang ke lasken belong wamben u jubab ya ke RTI ke yang ki. Kamu pun kenmu kini ki arsen the bo RTI ki nedo ke khat pratering u banai jun arajar arponru ha office BDO lasken belong Hejing ito wa ka MLA scheme ha ka so mo ka yaw constituency. Kini ki arsen da ongki kam ki wa chong chnong M ki ko hong wo tim kam man pen kre kam ya kini ki MLA scheme nei ba ka ni ka scheme man ko ka scheme yong u pait ba. Khaddo kini ki arsen da ongki la daw officer wa to wo pait ya ka ni ka kam pen slam u wo juba ki kam ki sen wa pen ya ka baha ka mian daw tho ki ya ki lat ki luti hado wo yo ki ya ka jubam ka wa biang hejing ito wa ka ni ka RTI wa bo ki. Yung i ka MPUF chirup wa ka Janja Revolutionary Council ha ka khatratrik upnan ru the fali ya ka RTI hejing ito wa ka MLA scheme hapo ka somo riyaw. Pauman le kawin nag scheme ki wa ipat ba kiwyo jimtoy na kani kada kamte nagali yung PIO yung kablok laskin dinayo la nakamtad u ka jubak ko biang ya ki asen negas ni ka sotari the fali ya ka fast appeal so fast appellate authority upat hajing ito wa jingip tad yung PIO yung kablok laskin ya kani ka RTI ko i depani kada kamte nagali yung bo ka jing kapat ko jur wa usnya ba fast appellate authority penbaja ni kamu lem kamte nakaliang iki asen dawlai no ani pada tholat i de gibin kulti hajing ito yong gani ka RTI ko i de fali khnang yo yi ki jubab i ka kam gajing kwa yong i ka asen kam kinong chong chnong mi ko hok utip wa kini ki MLA kamu pengkrek kam gi ya gani ka MLA scheme kada kamte mi ka hok utip ya kanu ka project lene scheme ka sorkar de ki pengkrek kam lene pat ba hajing ito wagan ni ka MLA scheme hapo ka tanyo ki kada kamte ina kaliang yung dawai uto wa fast authority banjuru lene directionu ya PIO yung ka block laskin ga jubab hajing ito wagan ni ka RTI ko ida fami Facebook